Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto singone jodak ma Ngata Barikoi ni onge achude mabiro yako lopgi e bwo sirikal masani. Ruto ne olero magi ndalo machuok bang' tulo muoch kanyo kendo weyo ka ji 5 onegi. Mana kaka Walter Nyambaga leronwa, jatend piny bende ne okone jok mabiro piem kodgi ni en obiro yombogi e yiero mabiro. Limbe mar jatend piny odiochieng' mar 2 e kaunti ma Narok ka jatend piny William Ruto ochiwe ote mare mager kendo singo ni onge achude mabiro yako lope mag jodak ma Ngata Barikoi ahinya te sirikal ma en ema otayo. Ruto okoni oseloso kod jodongo kendo kwe dhi betie. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua. Hata ile ya Angata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Ruto okoni jok mabiro piem kode biro neno buru kadung kendo yango ni obiro yombe yiero mabiro nimar en kod chir mar tich makare ma sirikand Kenya Kwanza osetimo. Tumekubaliana kama Wakenya ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki na ugawanyiko na mambo ya ukabila. Mimi nawauliza watu wa hapa Narok, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi ingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Jatend piny osidho gedo mag nderni ma emorwad kir. Keyo sitime miere to kod pogo leseni mag lo ne jodak. Si umesikia rais amesema amekuja hapa Narok tangu jana. Mambo ya stima, mambo ya airport, mambo ya kuleta DCC hapa, mambo ya hospitali yetu ya Sogo, mambo ya hii barabara. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Ile ambaye tumesema hatutaki nchi ambaye inarulio na ukabila. Kata kamano tulo bende onyiedhore kinde romono bang' pogruok nyiedhore kinde kweth mag siasa ma ok modhore pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV.